ngelela abantwana benkosi enkulu ngithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini siyiphathelwa umfundisi umthetho wabaselethezini inkosi Mbusisa. Umthandazo sabatha emini sabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo sabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izulwane senkumbuzo ukuzala inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungenuja izamaNazaretha Banda inkosi ngosikhulu standards amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhuleka ezulwini. Cela ingilosi zakho uzithume inkosi lizonguka. Kuyakwenzeka inkosi ezinomhlaba umuntu abuke umthumile ukuthi akaphake bese kwenzeka aphake kuze kutheleke nenhlabathi kuphele impala. Cela inkosi inkosi ozosithuma zivale inkosi ezomhlaba ingilosi ezoza zamadimoni. Ngoba ngiyakhumbula inkosi ezinomhlaba ensukwini zakho zesibili uthi uMaNazaretha uthanda umgidi. Ngoba ekhulumeni kushunyayelwa amadimoni ahlasela. Anyenyezele umuntu ngumuntu aphume umuntu ebehleli phakathi kwethempeli kodwa aphume ayekhaya ulusa inkomo. Aphume umuntu ethempelini ephuma ngenhliziyo ayoxabana nomuntu ayishiye xabene naye. Nalo okhulumayo idimoni lime phambi kwakhe limphephethe agcine sekhuluma ongesiko kwakho. Uthi inkosi ezinomhlaba masingase sembulelwe emgidini idimoni lisihlasela singahleka size sikhaya. Ngoba lithi malize kwese ngathi liboshwe ngamaketana. Thike Jehova sibuthanda umgidi. Namanje ke inkosi ezinomhlaba yamema ukuthi ngathi idimoni ingangahlasela kimi engithunyiwe nakwabalalele. Manazaretha mahle ngiyacela nami ukuthi uma kwenzekile ngaphosa amehlo ngaphosa ngakuyena angithanda. Amen. Noma abakazi ukuthi ngithandelani kodwa angithande ngibuke sengathi angithanda. Khona ngezudideka.
Izwi lezo ngiyacela ezulwini ukuthi ke ngihlangabeze abafowethu nodadewethu. Ngibonile kakhulu ekseni bengena abafowethu ngapha ngemva belandelana sengathi bathululwe isitimela. Ngiyacabanga ke ukuthi batsheniwe abanye abafowethu esinabo lapha ekhaya abakwaziyo Jehova ukuthi uNkulunkulu. Batsheniwe odadewethu asebakubona ukuthi uNkulunkulu vele ezulwini. Ngifuna ke ukubafakazela, ngifisa ukubafakazela ukuthi ngempela nje wabela beze kahle, beze ezulwini, beze uNkulunkulu. Abanye mabanje nabo bayazi inkulumo ethi inkosi ehla ezulwini. Sibona sikuthene phambi kwaJehova unyazo wezulu. Yingoba salibona uNkulunkulu. Ngiyakhumbula ezweni lakithi
Konsizwa kaMthembu ngixoxela number 4 ukuthi sishongane ukuthi ushembo uNkulunkulu yathi naseyumshumayeli wethempeli lakithi lethezini ithi lensizwa esikhathini esingaphambili ukuthi makuJuly kanje bese kuba yilo nayiloyo afike nembewu njengoba uJehova unyazi lwezulu eka sibusisele athi nabalimi asilungi isivuno sabo bafike nembewu bese usuku kube khona usuku lapho kuthiwa khona kuyobusisa imbewu ethi ke nalensizwa yayiphatha imbewu ifike nayo bese ifika makumenyezwa ukuthi namhlanje kusiswa imbewu bese ihambisa wawukha kancane moqala ibhokisi ukhe kancane embileni ukhe kancane emazambaleni bese kuyabusiswa uzothi mawufika ekhaya bonakala ukuthi uphuma kushaya izwe lakubo laluge kodwa yena wayithi mayitshala atshale sonke isivuno sakhe asitshalile sibe nomphumela omuhle udliwe ekhaya kungalanjwa abantu bathekele kuye kwangadayisa ukudla bazothekela kuye uthi ngelinye ilanga wafika indoda eyinyanga mthakathi inyanga mthakathi ke umuntu othi uma ufika uthi uphethwe umlenze akulapha umuntu othi uma ufika uthi ngixabene nosibanibani athi ufunani uthi ngifuna ukumdlisa akunike lo mdlisi uthi ke ayisifika yathi Mthembu yayaziwa abathathu baqala bebengafika bebaziwa ukuthi umfo kaMthethwa hawu Mthakathi kuba bezinqoma nalapha engqengqe khona amadoda azinqome uthi ayisifika lensizwa yathi Mthembu yathi wena uqashe ngokukholwa awukholwa wena yakhulumela phasi lensizwa nomoya omuhle hawu kwenze njani uthi yakubona kwakho ukudla kwakho amasimo iminyaka yonke wena ovunayo thina sitshali lutho siyatshala kufa uthi wathi cha nawe woza sihambe nawe ngoJuly noma ungiphathise uthi udlala ngami sizotholana nawe Incwadi yeBhayibheli ngoba isitha abayizitha zakho bashupha abakushuphayo sizotholana nawe uyabona kusasa uzongibheke lapha yayisikhomba igquma elalisobala yathi uzongibona lapha yathi nawe ke uma uthi ngempela ulandela uNkulunkulu ophilayo uthi bombiza nami ngizobiza owami lapha phezulu Itwasa ngakusasa lensizwa yayinonkosikazi enengane ezimbili umfana nentombazana Uthatha izulu balele nje wayibona lensizwa yaphumela entabeni uthi walibona ilefu likhuphuka ihloma ukuthi izulu selizoduma uthi lezi lefu lakhuphuka ilefu uthi lashiza ehle uthi ngase ngibize ingane sondela inkosikazi nabantu abami sibethele nangu lapho uthi uselapha phezulu
uthi lakunga lamnyama izulu leza uthi wabiza ushebe wathi amen inhlaba umuntu wasendle awuthatha ulungu ngokwaba kwawo kunezulu lakho simakade. Insizwa landike shaye izulu bakuqile bethandaza uthi bahlale phansi athi uyabheka abona unkosikazi sehleli phansi esehlabelela uthi bothi behlabelela lisho ingabe kusabe bikho umuntu othi asikuqe ethandaze uthi vikuthandazwe lisho izulu lisho uthi la lisho ngathi lisho la ngaphansi kwalapho behleli khona uthi bame bathi aphatha lutho ngokwaba kunezulu lakho simaka. Iloko obhuti bami nosisi nisikona sibuthene la phambi konyazi lwezulu. Xoxelaneni. Uthi lasho izulu bembiza uJehova lwesimlandelayo uthi lathi malidlula izulu lafanele ladlula labalela lathi nke ebade libalela. Zaphuma ingane zadlala eminyango. Zabuya ingane zathi we baba yakhala kasibanibani zikhombe emzini wenyanga uthi baphuma uthi babona bonke abantu begijima bemzini wenyanga uthi nabo bacamanga ukuthi hayi kufanele baye izinyanga kanti thakatha bona ngoba bazi ukuthi kwenze njani. Base nabo begijima lithe ngadlula izulu zaphuma ingane zaphathi kwalomuzi zawudlala eminyango zasedingqika ibhola lazo langena esifayeni mayifika esifayeni zifika zibona inyawo zikamkhulu zivele ngengqakala. Izulu lithathe lapha umthakathi lo mdumo esifayeni kwafika esifayeni lamfaka ngekhanda inyawo zabheka phezulu. Lo nkulunkulu esimlandelayo kungakho nani nginifisela ukuthi sengathi kungathi manila ebese niphume nani senigqokile ngoba senibone ukuthi uNkulunkulu. Mana fana amahle ngoba nani njengoba senila wathi uJehova inyanga izulu wathi umuntu noma engayigqokile ingubo emhlophe mengene phakathi kwamaNazaretha kusuke seyiNazaretha ngoba mangase kube khona okwenzekayo kuthilike noma indlu kufa abantu bonke la uthi ngeke kushiye ukuthi kufa amaNazaretha namaKristu kodwa kufa amaNazaretha. Esikhathini esingaphambili efika uBhombela ezweni lakithi wayeseke wafika bambona abantu bezwe lakithi bembiza ngencebo yenkosi. Ngelinye ilanga kukhona umuzi wakaKhambule intombazane yathi hamba esikhotheni yasishawa inyoka. Wakhithi abawe namaNazaretha bafuna ishungu kubantu abaneshungu kuthi kubambeke isihungu senyoka singayinhlizweni. Sabambekana ngempela ngoba ngasiyanga enhlizweni kodwa into yenzeka ingceba kalipholanga. Lakhubeka njalo kumele kubanjwa kuthathwa kuyiwa kuloya kuthiwa inango sibanibani okwazi ukubamba kahle kuyiwe kuye ashaye naye kodwa umlenze nenxeba ungehli unciphe kuphela umlenze ubona ukuthi usuyashoda ngomuntu. Safika isona sasezulwini sasifikele emzini wakaShibasa ezweni lakithi wawuphezulu okhalweni emakhambuleni kuphansi yasikhuphuka insizwa yaqonda khona emzini wakaShibase yathi mayifika yathi incebe yenkosi tani mama wahlaba inyoka. Uphi
usekhaya. Ngasisuka isonto samhlola sathatha ayahamba nabo behla bayakhona emakhambuleni bathi mabefika wayibiza lentokazi yeza wabusisa amanzi wayithoba wabusisa amafutha wayigoba ngiguqela nje sesiphelile isilonda. Amen. Asilindanga ikusasa. Ithele insizwa yasemakhambuleni yathi ncebe yenkosi lengane sengidelile makwe wayiphilisa senguyithatha kube yakho yaphila ingane mayiphila ingane akajikanga ukhambula wayinikeza ushembe kombela isikema samampondo makandaba uyikandele ndawonye yaba zinqwaba ngezinqwaba oyilande kumazwe ngamazwe wayibuthele emzini wakho ingwelo osebuhleni bamaNazaretha wayikandela ndawonye yaba zinqwaba ngezinqwaba ayilwi ayicabani uyikandele ndawonye yaba zinqwaba yaba zinqwaba wasihamba nayo uBombela yahamba kwathi sehamba ngenduku ngoba imlenze kayisalingana wafika emthandeni emzini wenkosi waGumede wacelenya wabuya nawo wahamba nawo isikhashana wasewathatha omabili ewabeka emzini wakhe waselethezini asehlala khona omabili wathi awagada umuzi sakhula ke kuhleli wona elethezini kuyiwona agada umuzi kaJehova. Amen. Yakhumbula ngelinye ilanga nathi sibadala akakhindwa angiyazi indlu balwa ngenyathelo mayurawo kuthiwa khona 6 xa 1 2 6 angiyazi ukuthi yayingakayani yayincane wakwazi ukuthi uma wenebe omnye ehleli ngala enebe nomnye ehleli ngala enebe inyawo zishayana safika isonto sasezulwini uBombela isikema samampondo waseka mathi abantu abami nakhindle enhle kangaka athawe igama lendlu uyifingqile ngelinye ilanga njengoba ngihlabelela ngithi izwi lezulu khumbula amakhehla insizwa zakithi ezasiguqa la umfundisi ne nomfundisi Khubisa nomfundisi Nkwanya engibabale uthi umfundisi nene kwafika incwadi bese mkhalume ithi incwadi Shembe siyacela ukuthi sihlangane nawe bakhomba izwi la ngakithi basevalelisa bathi abafundisi bamaKristu bekhomba ukuthi akuhlanganwe ezweni lakithi kaNkalokazi lapho kuzohlangana khona kwakusesontweni lama-American Board kwamnendlu yakhiwe ngesine esibovu besontela khona uthi basuka emthwalume bakala usuku lokuthi kofuka ngosuku olithile uthi bakhuphuka behamba belala uthi lafika usuku wathi ma bezoqhamuka kulendlu uthi bangene ehlathini baphume emgaqweni bangene ehlathini vele bafake ehlathini uthi bathi ma bephumela ngale kwehlathi hawu baqhamukela kuyona lethu Mkhululi wethu Tinanza Ratina Inuse
esikoleni benza ukuthi ngaphakathi bagcwele abafundisi. Uthi basuka ifu ehlathini leza ifu uthi lafike lamzungeza uBhombela uthi ngaqala phasi ngambuka kanti hawu sihamba ngobani. Uthi yasaletha lishona ngaphansi. Madlula uthi uBhombela uJehova wethu uthi bantu bami masingena la yini. Umphathi wakhe lizosukuma athi usefikile ushayela. Ngixoxela nina bo daddy wethu nosisi. Uthi sisho kanjani ushayela. Uthi ke uzothi mayethi usefikile ushembe befundise bese ethi aguqe kuthandazwe kusukunye kuthandazwe uthi bona bazosukuma nina bese niguqa uthi nithandaze kakhulu. Kodwa nibeka indlebe ningilalele mase ngithi amen bese niyabheka. Uthi ngempela bangena uthi kwenzekayo beshilo. Uthi basukuma abefundisi bama ngenyawo uthi baguqa uthi bathandaza belalele isilwane sasezulwini indlamhlathi kaMayekisa uthi bayilalela uthi athi yasho njengoba ishilo yathi amen uthi babheka uthi bafika sekusele bona bodwa endlini. Akusekho ngisho yedwa umfundisi. Wayesakhuluma kubo wathi wabusa phezulu kwemizi abekitheleyo ubumhlakho uhlezi phakathi. Amen. Sezulwini bantwana bankosi. Asithekile. Kuphela nje akube yilo nayiloyo acele ukuthi yoba sengenile emkhumbini wakho nyazi lezulu ngicela ukufanele. Yes siyaduka. Imihla yonke ukuphila kwethu kusho njalo kodwa siduke sikhona phakathi. Singanyakaza emkhumbini. Singaza sisane emkhumbini. Sihlale silandele ushayela. Silandele unyazi lwezulu. Amen. Sabusa phezu kwemizi yabo echithekeleyo ngobumhla wakhe ngobumsa wakhe uhlezi phakathi. Angidlule ihlabelelo ulekelele emshumeni 1 verse 1 to 2 Ngote jalekile Matthew 5 13 to 14 2012 kuyafika uJehova ezweni lakithi usuka emzini waseNazaretha usuka umama ufika lo mama uphethe ingane uzoguqa phambi kaJehova uthi mayeza bese kuyavalwa lithi lizwi lasezulwini akubuyi imbenga. Shabela uqala verse 1 to 2 Matthew 15 13 to 14 Wayesefika lo mama wayesebika uthi ngathi ngibika embengeni kodwa ngangibheke yena ngoba uhleli lapha uyasibuka. Ingane siyazalwa angazi noma iminyaka yayisembili noma emithathu ni akayaziwa noma umfana noma intombazana. Bige wena kuya wena za
nila nazi ukuthi inkinga zenu enze nazo benitshena bafowethu nodadewethu ukuthi zizophela. Kodwa inhliziyo yakho ezovuma ukuthi iphele. Mawuze ngoba kushiwo noma uzobuka ukuthi kunjani ingeke ziphele. Kodwa mawuze ngoba uzozendlala iphele. Uthi ke lo mama ngathi ngikhuluma ngangembuka wathi mayethi umshumayeli inkosi ibusise wasethi yena uthini lo mama waseqala umshumayeli esho ukuthi uthini umama uthi wathi ngenela alanda amafutha alanda amazwi nangu uthi ava phambi kwethu wakithi umama wabuya namanzi wabuya namafutha wadlulisa umshumayeli owenza umsebenzi wakho wasezulwini. Wahamba umama, wahamba nemiyalelo ayelele wona ukuthi uyobilisa amanzi bese thatha kancane la afake bese mthoba umntwana abese mgcoba ngamafutha la kufanele khona kuvela ubulili. Uthi washaya isonto elilodwa enza lo msebenzi uthi wathi ngelinye ilanga emfakile emanzini wamthoba wasemshiya waphumela emnyango eyolanda inkuni ngathina sabasemakhaya kha sibasinkuni ngenehlathini ke utheze besibuyeni uthi wathezwa ethatha inkuni lapha ethi uzokhwezela umlilo weza umntwana ekhala kakhulu endlini uthi wangene egijima wathi afika endisheni uthi umntwana wakhe edliwa yini wafica amanzi ebovu awu wathi luthe kancane ukuthi konke khona umsebenzi wenziwayo ngoba wayewenza phela engazi ukuthi uqhamuka kanjani awu amanzi abovu edliwa yini ngani abe ngeni inyoka uthi waseyithatha ingane wayesula wathi wayesula efika lapha la uzovela khona ubulili wafika ingane seyinabo ubulili sokuyintombazana amen angilekele lapha ufune ngezombi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababi ongemi endleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni yezigangi kanti ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozindlayo ngemthetho yakhe ngemini nangobusuku. Amen. 5 Kanangeze kusumisa la 13 14 Nina ni usawuthi wezwe. Ngikhuluma nathi maNazaretha. Sengibashilo ubhuti. Nina ni usawuthi wezwe. Kepha usawuthi udumele. Usawuthi mawudumele. Koyoliswa ngani na? Koyoliswa ngani na? Awusafanele lutho. Kuphela ulahlwa ngaphandle. Unyathelwe. Nokunyathelwa abantu. Nina ni ukhanya wezwe. Umuzi othi wentabeni. Ungesithenge. Ngiyabonga baba. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyela kwababi. Ngelinye ilanga maNazaretha ingcwele iyashupha indaba okulawulayo. Wafika insizwa
ihamba nomakoti izocela umntwana ithi baba seseminyaka engaka sishadile asimtholi umntwana uthi uJehova hambani nokwakhe eduze kwendlela uqhamuka umuntu nimphakela ukudla adle uqhamuka umuntu nimphakela ukudla adlule uyabusiswa umuntu ungahambi ngokuyala kwababa nongemi nasendleleni yezoni waqhubeka nomakoti nomyeni wakhe bekwenza lokhu kwase kwakhona indoda efika njalo ngesikhathi eyaziyo ukuthi ngesikhathi esithile bagcina sebazi ukuthi ngesikhathi esithile izoqhamuka le ndoda bese ifika ihlala bese beyiphakela idlule yaqina semngani kwaloko komkhwenyana ba ihlale idle baxoxe bese kuyidlule wasaqhamuka abanye omakoti abezwana nalomakoti wayifaka indaba basebethi ngokuphuthuma abangachitha isikhathi bona basichitha isikhathi kodwa mina ngifuna ungasichitha isikhathi bathi labo makoti hawu uyahlupheka inpho siyangihlupha njengoba phela nabanye abantu bayadlula kodwa wena seyidlula njalo hayi thina singatsiza kanjani hayi phela uma ukukhathaza lokho thina sizokunika iNorox umfakele iNorox ekudleni bese kuba kuphela kwendaba washona ngapha babele bemxoxisa njalo babevakashelene bemxoxisa wagcina bemehlulile kuhle kuba nomngane kodwa mbheke ukuthi nizwana ngayo wasebemnika iNorox wasazi ukuthi kusasa uzofika nomnumzane uzodlula kanti kuzothi ekseni ngiyoba isitha kwaba izitha zakho bahlupha abakuhluphayo yathi yaphuma le ndoda yafika eminyango inkomo akho ngisho yedwa inkomo yayisilandela amanqina amanqina yahamba yayoshona ngale kwentaba sashaya isikhathi yaqhamuka lensizwa wase elungisa umakoti ukudla walungisa ukudla waseyijikela iNorox inhliziyo yakhe ithi sibuye insele wathi mayijikela iNorox akanawo yena kwabangani bakhe nina ni usawoti wezwe yasithi ndoda umakoti ngisasuthi ngiphume emakhaya kodwa ngicela ungigoqele ukudla kwami ngihambe nawe wejabula wafu makoti wagoqa waseyini yasukuba le ndoda yathi mayiphuma ngomnyango yaphenduka yathi makoti makumnandi kuwe kuyoba mnandi nakini wasasuka ile ndoda yayisihamba yathi mayiqedibheke yathi makoti makumnandi kuwe kuyoba mnandi nakini kamthihle uva kodwa akakwazi ukushintsha futhi akazi ukuthi iyaphi inkulumo kodwa kwafika uvalo yayisihamba lensizwa yahamba kanti izothi ngale kwentaba ihlangane nomngani wayo umyeni nomakoti eseqhuba inkomo abika indlala babingelelane kwemnandi abika indlala besithi hayi nakho ukudla emnike umakoti ijabule indoda idle ngoba ukudla uphuma ekhaya layo bese beyahlukana yathi yehlele ekhaya isisu sase sithi maye babo
wagcinana ngalelo langa nomakoti okwenzayo uzenzela wena zonke izinto okwethu okufanele ukuthi ngabe siyakwenza ngelinye ilanga ithi umfundisi wezwe lakithi ukhubisa uthi emzini wasePhakameni bake kwane ne kokhelo enkulu uthi wangena umdedele wasefikizwi lasezulwini lithi abantu bonke abaphumele ngaphandle abaphathi bentatsuthi abaphathi baJamangweni abaphathi bamakhosazana kuzothi masekuyiwa babe emasangweni umuntu ozongena esangweni umuntu ophethe ithikithi lokubhabhadiswa nomuntu ophethe ibhuku lesefungo ligcwele kusuka lapho abhabhadiswa khona kuze kushaya lo July Ngabezwe uJehova emsebenzi yakhe yasezulwini kusuka mhla ka1 uyaqhubeka njalo mhlawumbe singena kuyo nje kasifanele uthi baphuma uthi abanye baphuma bephethe ama-briefcase uthi baphuma bayogibela amabhasi kwakhona amabhasi la bayawazi abadala kwakhona amabhasi athi mayidume namakhaya angathi yaphambili angathi emva kuhle wena wabona insizwa zamampondo zihaya makhulu kancane mase zidabhaya zithi ngathi ziyaphambili bese yihlela ngathi ziyahlela bese ziyagalela ayisho njalo amabhasi uthi abanye bangena emabhasini bahamba abanye babuya ntambama abanye babuya ngasasa abanye ababuyanga babuya sokuphela isonto abanye bahamba umphelo baze babuya ngomhlangano olandelayo inkinga isekutheni kuthema kushaya isefungo sikaJuni kufanele uhambe kanti vele solo kwabhabhadiswa iminyaka u5 6 akwazi uvele esefungo kodwa masekula kumenyezwa yonke imisebenzi yasezulwini ungene phakathi kumenyeziwe uyamenyezwa kade memeza umfundisi uthi uthini Jehova unesikweletu uyangena esikweletu uyangena esikweletu ukweletu uJehova ethi insizwa yakangubane eyamfundisi kuleli bandla yayiguqela ithunyiwe yamfundisa ngabhekuzulu ePhakameni ithi ngelinye ilanga yakhumbula ekhaya eMkhambathini yahamba yavakashela ekhaya eMkhambathini ithi yathi mayifika yafika yahlala kwathi ngesinye isikhathi yaphuma yahlangana nensizwa eyayikhula nobe sabafana ithi insizwa amntangubane ngezwa mabeqeda ukubengelelana bejabulelana ithi ngezwe ukuthi nawe somfundisi ebandleni lakini eNazaretha ithi nami sengumfundisi ebandleni lakithi eZayoni uthi kodwa ntangubane ngeke ngahamba enyangeni ezimbalwa ngakhula ngahamba emhlabeni uthi ngathi mangifika ngale ngafika kukhona indoda enhle esifweni sami ngathi mangiza ngabona kubhala ukuthi Shembe isidumbu sami sisemhlabeni mina sengihambile umuntu makuthi uhambile kusuke kuphuma umphefumulo
uthi yasilethela lensizwa yahamba yathatha ibhuku uthi ngathi mangibheka ngemva ngafika kubhaliwe ukuthi wahlela uthi ayisithatha ibhuku yathi mntanami sewufikile yathi bonke abadlula la bafunda leli bhuku babheka igama lakho uthi likhona yini uthi ngaliqhala ibhuku ngifuna igama lami uthi ngangiwabona amagama abantu engabazi ngibone namagama engikwaziyo uthi kodwa emagameni akhona kwakuhambe kube khona igama elikleshiwe uthi ngilifunde bathi hayi mntanami ungayihluphi ngalawa kleshiwe bheka wena kwangakleshiwe ufunde uthi ngalifunda ibhuku ngaze ngaliqeda uthi ngathi wangeliqeda wathi uthola igama kodwa ngilitholanga uthi uyazini mntanami ukuthi lamagama akleshiwe abantu abanjani uthi baba kangazi uthi abantu abafike bakhetha inkosi bese betshena umthetho uthi umthetho obala uthi bese kushiwa ngelanga elithile kuyisefungo bese ethi umuntu kodwa noma kumakhazana uhlanga weqiniseko soya esefungweni kodwa noma lina kangaka weqinisile mhlambe uthi esefungweni uthi bese engayi esefungweni uthi igama lakhe bese liyakleshwa noma yiliphi ibandla linomthetho wakhona mawukhuluma umthetho igama liyakleshwa la kuleli bhuku akukhona amaNazaretha kuphela khona abantu abasemhlabeni kodwa bonke badlula kushaya kwenza yakhumbula ngelinye ilanga ufika umvangeli wezwe lakithi kodwa ngena umvangeli wesekhethe nguyo useceleni ungakhohlwa uyabusiswa ongami endleleni yezoni nina ni uSouthwest ngesikhathi uhamba endleleni wenza okuphambene igama lakho likhona ebhukwini angithi njengoba singamakholwa asiwona amakholwa ukuthi siguqa kuhembe sicela imoto nami ngangaguqa wangiphi ushembe imoto kodwa sikholela ukuthi umhla kuphela uyeza kwabizwa komunye umuzi wafika uthiwa kwafika isigijimi esithi umama wakhona akeve gula wakhona kuleli bandla uthi wathi namaNazaretha uthi kusasa asihambeni sokwenza uvuka nathi kaSibanibani uthi bahamba bamfica umama engaphilile uthi bamthandazela balibiza leli gama elibizwayo kwahamba insuku ukufa kakuhlehli kuyaqhubeka enkosini nabantwana ubambike kodwa ukufa kwahamba
uthi ekugcineni kwagcina sebethi mabengena kulomuzi bezothandaza uthi makuvulwe endlini bahlangane nezilwane eseyiphuma kuye into umthandazo uthi ngawushintsha umthandazo kodwa ngikhulumela phansi ngithi shani makukuthi lo mama seyiphelile insuku sicela umphumuzo kodwa bangezwa abantwana uthi kwashintsha ukufa kwaphenduka ngenye indlela uthi wathi ehlele ekhaya kwafika ingane zizomlanda zithi umama akasekho wasebiza amaNazaretha aseduze bahamba baya khona beyothoba ingane amanxeba umuntu noma engagulanga nani makumzali wakho uyocama ngomsazophila fisa umsazophila bayithoba amanxeba ingane uthi bathi besakhuluma mhlambe wasephelile u2-3 hours wakhwehlela umama lapha le ubhantu khona uthi basondela bamfice sephilile uthi kwase kube yikona kufa aphila umama kuphela isonto kuphela inyanga ahambe emhlabeni uthi uhambile akhwehlela umama avuke aphile kuphela inyanga kuphela isonto kuphela inyanga ahamba umama safika ingane zathi Mshumayeli sicela usihambise enkosini uthi bahambe enkosini bathi mayebefika uJehova wethu bafika uJehova wethu uthi wathula wasebheka esandleni bathi umama sahamba akasekho umama emhlabeni sahamba yona ndaba okufanele ukuthi ngabe masila sigijima ngayo ukuthi njengoba sesayikhetha inkosi kufanele sisebenzele umhlaba kuphela sikuzondana angithi ngakithi mina ngade umfundisi eXhobo uma ngathiwa kukhona umfundisi ongizondayo abanye sebeke baya ngakithi bayibona nje inxeba abangakha kulona manje mathiwa uyangizonda umfundisi ngizondela ukwenzani kwaba khona abavangeli bakhona abayishumayo mangifa ngihamba emhlabeni kukhupha kwangakithi thatha isikhathi nakhona futhi kwaba ukuthanda kaJehova nabo bengafisa bacamanga ukuthi mayihamba umthetho kuyoba mina ayihlalele uJehova athathe umfundisi endlovu athi hamba ogada lapha eXhobo thanda kaJehova athi amakhola lungisa indlela yakho noJesu khona manje nathi asilungisethu nohlelo uthi mabafika phambi kwenkosi yezinomhlaba uthi yabheka esandleni yathi akasekho umama kodwa hambani imkhele ukuthi inhlambuluko yokuthi ahambe emhlabeni ikuye hayi baba akasakhuluma hambani imkhele ukuthi inhlambuluko yokuhamba emhlabeni kuye base bethathiswe ngoba lihlehliswe ukuthi asakhulume alihlehliswe liyaphambili bathi mabefika ekhaya bamtshena umama base bekhuluma uthi wavusi bathi mabekhuluma basevusa ikhanda base beyamtshena bathi mama sibuya kuJehova inhlambuluko ikuwe uthi mama walvusa ikhanda wayesekhuluma uthi Mshumayeli nani bantabami uthi Mshumayeli uyakhumbula ukuthi ngangisabatha kahle kodwa kwahamba kwakhona amasabatha engasawenzi wathi ubuyisa kancane uMshumayeli wasekhumbula uthe wathi ngelinye ilanga ngathi ngiyaphuma ngenkonzweni yasekuseni ngisiphethe isikhwama uthi ngathi mangiphuma egcekeni baqhamuka umngane wami wathi wemngane wami uzwile ukuthi umyeni amasibanibani akasekho emhlabeni uyafihla namhlanje uthi ngahlehlele emva ngathatha isikhwama ngasibeka ngahamba nomngane wami sayimngcwabeni
Awuyeza. Ngayembabeni uthi leshaya isabathe zayo waqhamuka umngani wami wathi wemngani wami uzwile ukuthi intombazane yakasibanibani iyemula uthi ngahamba uthi makufikwe lapha ememulweni uthi kweza ukudla uthi kwakuthi udla makuze kanje ngibambe ngidlulise ngoba isabatha uthi bese qhamuka intombi emnyama emhlophe ngaphakathi uthi nayo bayibuke phakathi basibuke kuyo banike mina ngidlulisele ngala uthi kodwa kwahamba yasheshisa uthi kwahamba uthi kwafika ilanga okwathi maqhamuka ukudla lapha kweza uthi ngathi emakhaleni uthi namhlanje ngiyakudla uma uthiwa umngani wakhe akambizanga uye sabathini uthi ngakuzwa bangincenga njalo abangani bami bangincenga njalo bathi nawe igalelo okuyilunguse le ntombi emhlophe ngaphakathi ngingavumi uthi kodwa masabayigalelile bahamba uthi basukuma bame lapha bese beshaya ingoma yakhona ngiyayixoxa ngihlabelile uthulwami uthi angihambe ngidlala ukoshona lendoda luthi angihambe wayesakhumbula uthi umvangeli ngakhumbula ukuthi ngebade sifika sithi inkosi yethu simakade yena bese eshaya ingoma hawu beshaya le ngoma bangasasho inkosi bebethi mabethi inkosi yethu bese yena ashaya ingoma abangayazi ukuthi uthi mayisesho eseyihlambulula uthi awungayizwi ingoma uthi abangincenga uthi ngathi ngaleli langa ngezwa ukuthi ngizokudla nokudla uthi ngakuthatha ngalithatha iplate ngalibeka eceleni kwami mawubeka iplate ngapha nangu mfundisi Hlamisa kenza umbone uthi ngabuka abantu ngahlaba ngafaka emlomeni ngaphambi kwakhe kunabantu kodwa idimoni lithi abantu abambona senzela fela uthi uJehova wethu inyanga izo 1 ungayisabatheli 2 ungayisabatheli 3 ingilosi owathi mawukhetha inkosi uthi ngiyakhetha inkosi yasebuhleni uthi yabaleka izoma la ifuna umuntu ozakhetha inkosi bese ingena kuye ngoba lolu phuthu nerice namazambane nekabishi nenyama ayikudle wangasese emthandazweni uthi yakhiba le yafika intombi naye welunguza phakathi laba mnandi igazi ushexo uthi laba mnandi igazi uthi ngase ngiba yiNazaretha eliyesabatheni lingayisabatheni eliphuze lidle kuyophisa uthi njengoba ngihamba emhlabeni uthi yaphuma umphefumulo ume lapha uthi masumile bese ubheka uthi wesidumbu njengoba wena bazokuthatha kusasa bakubeke lapha mina ngizoyapi ngoba wangithwala uyongidolisa ngizoyapi uthi bese ubuya umphefumulo ungene kimi nangothi umsebenzi okufanele siwuzame nangothi umsebenzi okufanele siwuzame ukuthi njengoba sila nje awumthathelanga yini mawuphuma uyikhipha wena uphethe ibhuku lakho lezifungo uzobuya yini mayimemeza uJehova ethi kusasa ukuthi ntambama ekhipha lo msebenzi awuzungene khona kufanele kwasezulu nomhlaba ngibone ingilosi
ekade uyithume kumina ihlehla ngiyabona sivula isikhala sijahe ezulwini mazigeza sivula kakhulu ukuzongena idemoni phakathi kwami nazo ngabe ngisezwe ukuthi zikhulume zathini ngiyacela Jehova wethu ebuhleni bamaNazaretha la ngalizwanga kahle izwi lakho ekade uziphathise sona ngalitolika ngendlela engafanele cela ungithethelele uwe wedwa umthetheleli wezulu nami Nkosi yezulu ngisoni sakho ngiyaduka imihla yonke Jehova ingcwele ngicela ukuthi ungibophe ngidukele ezweni lakho Nkosi yezulu nomhlaba ngicela ukuncipha ukhulu uJehova ngicela ukuthatha umsebenzi wasezulwini ngobuyisele ezulwini lapho kade ngithunywe khona ba Nkosi yamakhosi sebelihle ukugeza izono zethu Siyabonga amazwi omnandi sophumfundisi wenkosi inkosi izimbusisa Sizobala inkonzo isabatha manje ngesihlabelelo samashumi esikhombisa nanye 71 sizocela umbangeli ukhubisa wasekuvukeni ubasiholela lesikabelelo inkosi imbusisa Nkosi ubusipha abangcwele